رادیوی دنگی گل دنگی توی هاواتیا جنابان نوچه رادیو دنگی گل دن باش ایروسی تیرمه 2024 سشم لبروکسل ساعت 15 لآمده 16 گدارن هجم نوچه این داوی پیشکش بکن دم آزادی ریبر اپویه ارتش ترکا داگر کر لباکور کردستان دست به آماده کاریا اپراسیون که نودیکه لگوری چافکانین هرمی هاتن راگاندن لبجاهی گنده تالات تختا درویش سیرتا خطه و بسیط هایین گریدای هرم اومریای نافچه نسبین آمیردینه ارتش ترکا داگر کر دست به تفگره که ایریشه کریه هر وها گدار نجاهات راگاندن ارتش ترکا داگر کر لگندن در دور جلو میریجی آمده کاریا اپراسیون که برفرهته که بر به سردمک نویا روشنبیریه و اکادمی زانست انجواکی یا عبدالله öcalan برسرنا و به سردمک نویا روشنبیریه و تکلداری انجام قیران پرگالا چینی هیرارشیکو دولت قیران روشنبیریین ایرو گوتارک وشند. ده گوتاره ده چارەسەری وان کریزان و تکلیا و یا به پارادیگمای شهرستانی دموکراتیک ته گفتگو کرن. ده گوتاره ده جسردما نئولیتیک و حتی به دما ایرو یا خواریوبرنا دموکراتیک گرتی دستو ده بجه یکینه این شهرستانی دموکراتیک ده همو مرحله اندیرو که ده هبونا خود اوماندیه لی هر تمجالی پرگالا شهرستانی دولتی و راستی زخت و زوره هاتیه. جسده ماکو یکینه نبونه خودی پارادیگمای که ایدئولوژیک و پولیتیک سرکتن به دست نخستنه دوی فاکتورین شهرستانی دموکراتیک خوش نو و ده آستا گلوبال ده برخستن بکن داکو بکاربن سرکتنه به دست بخن. ده گوتاره ده هاتیه دیار کرن که جه سال 1968 هیا سال 1907 مدرنیته کپیتالیست کتیه پیواجوی که رستوراسیونه دوی پیواجوی ده جبو چاره سریا قیران پرگالا چینی هیرارشیکو دولتی و جبو آواکرنا شهرستانی دموکراتیک پیویست شورش که روشنبیری ورد دست بکرن. پارادیگمای دموکراتیک اکولوژیک و آزادی جنه یا که ریبر عبدالله öcalan دانیه هوله ریل بر پارادیگمای که نویا دیروکی جواکی وکریه. اف جی بناو نتوای دموکراتیک اکو پیشسازی و آبوریا کم جواکی تی بناو کرن. پارادیگمای اکولوژیک دموکراتیک و آزادی جنه جی بنگاه کنفدرالیزم دموکراتیک و لدر و دولت پیشتکه و اف جی پیوستی به پناسکرنا ذهنیت شهرستانی دموکراتیک خود سپیر شورش روشنبیری جبو شورش روشنبیری جی پیدیوی به زمان دیالکتیکا دیروکی جواکی هیه ده گوتار دته گوتن که دوی ذهنیت شهرستانی دموکراتیک وکا شورش که روشنبیری به پناسکرن لسرده مانو یا روشنبیری جی باش وره فهم کرن جبر که روشنبیر مجبوره لدیجی پرگالا شهرستانی دولت سوسیولوژی آزادی جواکی بپارزه دوی هزین شهرستانی دموکراتیک بهتر خود عالی ذهنی و فیزیکی ته برخستن بکن. نویسکاران تکلداری داگرکری دولت ترک هلوست و نرازیبون اخواه نشاندان و دبیجن پارتیه که سیاسی لباشوری کردستان هیه که دیگل بیدنگی و به هلوستی اخواه هر اوها بوی هفکار دولت ترک داگر کرد. البته سوپای ترکیه لایانی سربازی شکستیه ناو براسی لچندین لایانی ترو هولدا لایانی راگاندن و لایانی رکوتنی ناو کیو براسی لناو خوی خومانا که رکوتنی کری بداخل و که لایانی سیاسی هرمی کردستانش رخوشکاری بو کری لهمور روی که ولی روی راگاندن لروی سربازی لروی ریبو خوشکردنی فیزیکی لهمور روی که ولی روی لوجستی همو روکان و ریبو خوشکا بداخل و لیسا شاکوتن
چوونەتە کرۆکی بابەتەکەوە و ئەمەش نیگەرانیەکی لای هاوڵاتیان دروست کردووە گوندنشینەکان چۆڵێکن لە ڕاستیە چۆڵکردنی ناوچەکانی هەرێمی کوردستان بەرە و شارەکان. پەیامی من باشترین کار لەم کاتا بۆ نووسەران و ڕۆشنبیران و خەڵک بەگشتی لە ڕاستیە فشار لەولایەنە سیاسی هەرێمی کوردستان بکرێت. وڵاتی تورکی بکەین مەبەستمەوە بە درێژایی مێژوو ئیمپراتۆریەتی عوسمانیمانە ئیمپراتۆری عوسمانی کە لەو ئیمپراتۆریەتە داگیرکار و دڕق و فاشستانەی کە هیچ حرمەتێکی بۆ کەمەلەتەوایەتی و دەوڵەتانی دەوروبەر نییە دەوڵەتێکی داگیرکەرە ئەبینین بە هێرشی قەدەغەکرا و هێرشەکە سەر کوردەکان لە قەندیل و چەکی قەدەغەکرا و بەکارەهێنێ لە بەرامبەر ئەو هەموو کارە قێزەونەی دەوڵەتی داگیرکەری تورکیا ڕەمانە بێ یاخود هەڵوێستمان هەبێ. شاندەیە دەم پارتی و تەژا ئیرۆژی سەردانە یەکەتیە ژنên Kurdistanê kir. Şandەیە دەم پارتی و تەژا ku parlamenter Newroz Uysal Gülcan Kaçmaz û parlamentera berê û endama tejayê Ayşe Acar Başaran pêk tê îro li Silêmaniyê serdana yekîtiya jinên Başûrê Kurdistanê kir. Piştî hevdîtinê endama yekîtiya jinên Kurdistanê Seywan Rostem Axifê û got me di hevdîtinê de peywendiyên bi jinên her çar perçeyên Kurdistanê re nirxand. Ji bo em karibin pirsgirêkên jinan çareser bikin, em hîn zêdetir hewl bidin, peywendiyên xwe xurt bikin û bi hev re li riyên çareseriyê bigerin. Parlamentera Dem Partiyê Gülcan Kaçmaz jî got, di civînê de mebehsa azadiya fîzîkî ya Rêver Abdullah Öcalan û êrişên li ser Başûrê Kurdistanê kir. Her wiha mijarek din jî peywendiyên di navbera jinan de bû. Xelkê Reqayê destnîşan kir ku ev ê çalakiyên xwe yên ji bo azadiya fîzîkî ya Rêver Abdullah Öcalan heta têkbirina tecrîtê berdewam bikin. Gelên Rojavayê Kurdistanê û Bakurê Rojdatê Sûriyê bi hemû pêkateyên xwe ji bo Rêbera Podinava tevgerê de ne. Bi pêngava ji Rêber Apora Azadî her roj dikevin qadan û dengê xwe li dijî tecrîtê bilind dikin. Vê carê jî li Reqayê çalakî hebû. Jinên beşdarî çalakiyê bûn nerazîbûn nîşanî bêdengiya saziyê navneteweyî ya li hemberî tecrîtê dan. Ebîr Hec Ebdullah jî dibêje têkoşîna ji bo azadiya Rêber Apo arka me hemûyan e û ev peyam dide. Em ji bo şikandina tecrîtê û azadiya Rêber Apo çalakî û tekoşînên xwe mezin bikin û vê bangê dike. Divê asta tekoşînê were bilindkirin da ku zext li hêzên navneteweyî û rêxistinên têkildar bêkirin û got heta daxwazên me neyên bicîhanîn em ê çalakiyên xwe nesekinînin. Fatme Nesan jî destnîşan dike ku enceh bi tekoşînê tecrît dikare bi dawî bibe û ev bang kir. Heta serketinê û têkbirina tecrîtê em ê çalakiyên xwe bidomînin. Li Helebê mijarên ji pirtûkên Rêber Abdullah Öcalan hatin nîqaşkirin. İnsiyatîfa azadiya Rêber Abdullah Öcalan a Sûriyê û PYD Helebê li ser nêrînên Rêber Abdullah Öcalan li taxa Şêx Mexsûd ya herêma Şixeyf panelek pêkanî. Endama Kongreya Star Newal Mohamed li ser mijara yekemîn desilatariya hegemonîk nirxandin kir û got desilatariya hegemonîk sîstema zincîrên koletiyê ye vê jî biriya aborî û teknolojiyê dike. Rêvebira Meclîsa Perwerdeyê ya Helebê Suat Hesen jî got li ser mijara duyemîn neteweya demokratîk nirxandin kir û ha got neteweya demokratîk projeya çareseriya hemû pirsgirêkên civakan e. Endama navenda lêkolînên jinolojî ya Helebê Leman Şêxo jî li ser hevjiyana Azad Axifê û got eger jiyanê de hevsengiyeke rasteqî nebe jiyan azad û wekhev çênabe. Endama şarederiya gel a Helebê Mihemed Xirewî jî mijara çaremîn çanda rojnata navîn û hegemoniya modernîteya kapitalîst nirxand û ha got netew dewletê bingeha hemû pirsgirêkan e û koletiyê ferz dike. Endama Meclîsa Malbatên Şehîdan Rindê Mihemed mijara çaremîn tevgera PKK û şerêgeliyê şoreşkerî nirxand û ha got piştî tekoşîna PKK fikrê neteweya demokratîk pêşket û bû bingeha şoreşa Rojava ya Gelan. Ji rêveberiya HPC Zozan Henan jî mijara şeşemîn tecrübeya şerêgeliyê şoreşkerî di PKK de û encamên wê nirxandin û got PKK û Rêver Abdullah Öcalan ji şoreşên berê sûd wergirtin û bingeha gelên şoreşa gelên demokratîk ava kir.
Endama Meclisa Giştiya Peyedê Meyda Ebdo jî mijara heftemîn komploya Gladio nirxand û got Gladio komeke çeteye kesên banga çareseriya aştiyane ji bo azadiya Kurd kirin Mîna Turgut Özal kuştin. Komployek korsanî jî ji dijî rêber Abdullah Öcalan pêkanîn û dîlgirtin. KBDH em ê duruşmeya jin jiyan azadî berz bikin û pêşî li dardekirinan bigirin. Konseya Giştiya Tevgera Şoreşa Yekbûyiya Jinan KBDH li dijî biryarên dardekirina dewleta Îranê daxuyaniyek da û got rejîma molayên Îranê ya faşîst ji bo rihê berxedana serhildana gel ya bi kuştina jîna Mehsa Emînî dest pê kir têk bibe û civakê bitirsîne teslîm bigire zextê li ser tevahiya civaka Îran û Rojhilatê Kurdistanê zêde kiriye. Kesên ku serî li ber rejîma faşîst natewînin û ji bo jiyaneka adil û birûmet dixwazin têne binçavkirin, têne işkencekirin. Şerife Muhammed û Pexşan Ezîzî du jinên Kurdin. Gelek armancên wan yên hevpar ewhanîn cemhev û li dijî rejîma molayên faşîst têkoşîn kirin. Şerife Muhammed jî jineke sendîkavan û welatparêze ku ji bo mafê karker û ketkarên Îranê têkoşînê dike. Pexşan Ezîzî jî rojnemevan e. Pispora xizmetên civakî jineke şoreşker û welatparêze ku ji bo azadiya jinê têkoşînê dike. Her du jinên pêşeng jî têkoşîna gelên ketkariyên Îranê karker û jinan re dikin û armanca wan jiyaneke birûmet û azad e. Rejîma molayên faşîst bi biryara dardekirina her du jinan dixwaze rihê serhildana jin jiyan azadî ku îlham daye jinên Tirkiye, Kurdistan, Rojhilata Navîn û cîhanê tune bike. Divê herkes ji bo rawestandina biryara darvekirina Şerife Muhammedî û Pexşan Ezîzî li her xeda jiyanê têkoşînê bike. Em ê bihêza ku ji çalakiyên wan xuşkên leheng digirin li dijî molayên faşîst û sîstema dardekirinê têkoşînê bikin. YRJ û YRA cezayê li dijî rojnamevanan şermizar kirin. Yekîtiya ragandina jin YRJ û Yekîtiya ragandina azad YRA têkildarî biryara dardekirina rojnamevanan û çalakvan Peşkan Ezîzî li Îranê û cezakirina rojnamevan Silêman Ehmed Jaliyê Pedekê ve li Qamişlo bexçeyê xwendinê daxuyaniyek dan. Li ser navê YRJ û YRA Newroz Demhat daxuyanî xwend û got helbesta rejîma Îranê û Pedekê ya li dijî rojnamevanan ciyê şermê ye. Rejîma Îranê bi dardekirinan Pedekê jî bi revandin û îşkence û cezakirinê dixwazin rojnamevanan bêdeng bikin. Newroz Demhat got êdî tu hêz û tu sepan wê nikaribe rê li ber berxwedana jinan ya jin jiyan azadî bigire. Rejîma faşîst ya molayên Îranê ji jinan û rêxistinên jinan û Pedekê jî eşkerekirina kiryar û gendeliyên xirêj û hevkariya bi dijminên dagirker rê ditirsin. Em ê bi weşangeriyeke bi bandor hem siyaseta xirêj ya dardekirina rejîma molayên Îranê hem jî siyaseta zext û zorê û îxaneta Pedekê ji raya giştî ya Kurdistan û cîhanê re eşkere bikin. Ragandina rêveberiya Bakur û Rojhilatê Sûriyê jî cezakirina rojnamevan Silêman Ehmed şermezar kir. Daireya ragandinê destnîşan kir ku rojnamevan Silêman Ehmed bi korsanî hate revandin, demek dirêj hat windakirin. Dadgeha Pedekê jî revandina korsanî û îşkenceya li rojnamevan Silêman Ehmed hatiye kirin, li ber çavan negirt û kesên revandin û îşkence kirin negirtin û ceza nekirin. Lê di rojekê de bêyî ku belge û delîl hebin Silêman Ehmed ceza kirin. Daireya ragandinê got cezayê li Silêman Ehmed hatiye birîn ne rewa ye û li dijî tevahî pîvan û qanûnên navnetewî yên têkildarî karê rojnamegeriyê ye. Sariye Taşkesen piştî 8 salan ji zîndana Şakran a İzmîrê hate berdan. Sariye Taşkesen binbêkirina mafên nêkirtîgehan nirxand. Tekoşerê azadiyê destpêkê bi van gotinan hestên xwe ziman. Jiyana li hundir girêdayî nirxên komînal e. Ev ciyê ku mirov dikarin ji hev fêm bikin bi hev re têkildar bin. Sariye Taşkesen balkişan ser çalakiyên girtîgehan bi duruşmeya ji Abdullah Öcalan re azadî ji perskureka Kurd re çareseriya siyasî hatin destpêkirin û got rastiya zîndanê bi duruşmeya berxwedan ber bi serketinê vedibe teslîmiyet ber bi îxanetê vedibe destpêkir. Çalakiya ku medeheyema Dawîdê li dar xist hem ji bo pêvajoya bi awakî rastir vebêje hem jî ji bo bedawîkirina tecrîta li ser rêbertî bû. Ev çalakiyeke şêmber bû. Ji ber
rêber apo rêberekî gele kombûna nirxên gele tecîta li ser rêbertî tê wateya tirnekirina gelê Kurd pêwîst e li her derê bêgotin ku tecrîd sûcê mirovahiyê ye. Gudarên hêja nûçeya me ya dawî jî ji Erzurumê ye. Li Erzurumê qeza çêbû 4 kesan jiyana xwe ji destan. Li navçeya Oltuya Erzurumê ambulansê û wesayîteke bazirganiyê qeza kirin. Di qezayê de 2 jê xebatkarên tenduristiyê bi giştî 4 kesan jiyana xwe ji desta. Gudarên hêja me nûçe pêşkêşkirin dem baş.